Hi, volei chung khwasaram kepi ummi khria ka una velte na Good Friday polen nan kut nemte kan taina volei chung khwasaram kipa volei chung munram dang a mai song hroi tu tha an chu anak mun ex Bible siang injong 2023-24 academic kumjong June hlei ni chon ni khat ni in admission open asachang lai June hlei nga chon ni ni a class thok asachang lai ex Bible College Seminary a staff playruk an umna junhalaka panga na chu doctorate degree holder an si pani chu THM degree holder an si period chu MDiv degree holder le pakhat MBA degree holder an si ansa te in staff playruk an ex Bible siang in ni a offer mi subject pol na chu pakhat naka biblical subject panhi naka ministerial subject pathum naka theological subject pali naka pastoral subject panga naka linguistic Hebrews Greek and English ansinha ex Bible siang ina course category hi pathum inten asi apakhat naka chun MSE timi Myanmar School of Evangelism kum hi core Myanmar kol hol chate intel hi chon ase admission fee tuition fee messing fee hostel water electricity library real te alakka te pe anse category pani na ka chun BTH Bachelor of Theology kumli core ase English medium English chon mi ase bantuin admission fee a kum khat sa te a thongkul te long pe ase tuition fee messing fee hostel water electricity library real te kha alakka te in pe kan se category pathum na ka chun Master of Divinity kum ka hin core duration achan e phun ni in 10 ase pakhat na ka chun theological background asi a chun kum hi a di kho mi core asi bantukin secular background e arami asi a chun kum thuma ti mi core ase English in chon me siban tukin admission fee kum khatcha a thongkula thongate long pe ase tuition fee messing fee hostel water electricity library fee te jong alakka te in pe ase boy porian tuan tu nak thinlung tak nei mi na si asia chun ex Bible siam ibam pan velo na thinlung e nai ru chan mi chon piak nak tha chu na hu thum lai tia kasum zau chun tlak hroi tu tha tu khal tha sin du asi sia chun ex Bible siang an hiwan pan velo pathian sel le fanu fa pale na mang in nalung thitum chu boy pa ni ka pathin tar sim chum lai ti ka zum fiang chin chini thai na du asi sia chun 095160637 09955978186 09251543542 09444857724 zitik chan powa contact kho chon kho penkansi